la batteria manzura bastor sandario selul kat manglungura la tutau qotrule utartale bodo susrai budul maraklai ma rubugul belau bilung ma ebi raklai mar masil belau president la senate hokons baules ma rugul senators speaker house speaker Sabina Anastasio ma rugul delegates chief justice ngirai garau ma rugul justices governors speakers leitors marbek other belam ngara ngayang al mor hocharigi mangara kra blur bela relal sils kadamal mrenga sulala aruba kartian mak labol sils mrenga sulil upnosil tuni ne kada adu logi amli diun man mrenga sulila medial upnosil logi relal tutau gida arteral tutau ko bangela minister health Igual disuadan mo update mayaluk activity rigid. Mamlawa mereka trui me criminal blue. Abla da rula state PG3 last rakasus amle blue rahat obe. Interesting is seragi mara blue rairai emlo ngalakra 5 hours a discussion. Ya kasus yang uktim le 2 hours madringin. Di sel klub kalel tiar tuwa aigal bekkel blue. Awalnya ngari kakakro tergi berkakakro sri, mengakakro sa issue tiri kakakro sa aigel gira de lomes, mengakperal di mana sudah ada belum, raigal bekal belum, the last 15 belum tira amne raigal meeting atau tahu doswir atau ager edi berketak ger, especially ada raigal amal mene berketak lah, temal dia mau temal di berketak lagi gira waiseng, detail kabelmen tergi de rogui. Mengkadat magal mokoniet magal kaya ser orda sudah sikir sel koten mongil giri ara at makpral di mana sudah ada rablur segi dan dir mesek tamari ada ngerti nem kat ada du ya of course elal kapsir elal maklok yang wal last blur de boni makmal lukfa kadmal nanu du mor rablur amal gayok magal mo mesara raklai ma rubukuna amal gayok ma direkal governor ma ada amal gayok ma se de koseng amo tutau di kada giving our sharing say a last meeting we're looking forward to that during a state visit look more ablur ngayangal moni everyone carrying yourself look more besel waiting dagar tirama besel office building ngara apkula al dukla kita diregal sodra se look economic advisory group se doltira kharakan pakt 2010 emlegirel adrodole mostatlo urior gidam denga se kampakta 2018 ya olvira galulam los el pasargi wal bel table delay sel time el men wala dimna gal adrodol tial group mun atara amle onti de mablo amgira setiana mo giren adrodol mun finally last week tiram nar bela al maamul aurerir kadamal menga surir tirigel tewar rubak al tira maim dia tewar rubak ma imodil al tiram lagonge el modal tel economic advisory group ni importante lagi menga dura adro al bile tamal le amklat ko se kama mal di volunteer agi di suggest our that so of course te ablumiu el is an objective voice dia kalangar tial Tolto dauda solen gira la blue amrigel gira la blue bero tolto dauda solo sigir sel gotru gira adra blue mun diso gal ko di shera background der trigagi del economist tira monosorgit ngel kida amre wa tira teru vertigal wal entere el minister of finance of interior di trigal teru lu ke economist el nara sedwa set kida militer tilmo ngel namo chairman el tial group Gilda St. James Calbride. Gidam dangnya John Kenneth Calbride el nedmal. Nia un ngasir gidra urior atogora compact. Edire gamne advisor other sera lorus sera constitutional gid. Of course gamra di sel economist mengal ngalgel James Calbride look ala mandiri gamra sel economist na advisor sinan advisor Greece na advisor Congress Amerigel emal friend current Secretary of Treasury nga di
sira abole sa ambassador gidra UN ambassador sin imlo ay sertegi del story ra mal matial gora connection en mal lembre del con yora se oh india mal soak le go lo se como mal al maro no se el gogi el me bangiadra abelao dire ngare imora ruba kaluk ruba kara syabal nga doctor Yoshi Naoyuki Yoshino nga professor at KU University ilo Dr. Tanira John Hopkins and nga he's been around professor magtatal dire kamle advisor ADB Aurora ADB so gorok maskit sel Asian perspective trigawa of course mamgela ministeri de sewal sider belau ngani trial terung ulukle la pointer tiram rigel ay mortira Dr. Watson nga nepto gaurere in fact ngasenga kamle New Zealander mo adram rigel di sel wal blen mal kamal time lorore OPIC Overseas Private Investment Corporation emle CEO sel magtaga time in fact emle signer sel agreement ramgena present ramasal gida mo eligible emle yelo sem namo daga eligible nila sa income rigid melang plan tengan maybe kad mo eligible sem la change in modi FC ankle but important tagi the experience niya adiri kan mal el ngosugi deleng modinge tora a development they bring in the private sector. That's one of the things that Blue Ram Regeleng. They bring in the private sector across to terrain. They said, look, Kim Sauda, help for education. Marang yeder lom kortial economic engine Blue. A US private investment that's what encourage Blue Bella. And last deal, Denise Conan. And the Chancellor at University of Hawaii and the LL timing and Heather Sell Human and Social Sciences College at University of Hawaii. Of course, he got professor of economics. So they were here for the week. Moktegartira mel me the sponge. The mem the manay gaya rogul the albang ngarayel kat magil ngarayel ngan sangased ngarayel challenges ngarayel gira del ngatmokle ngaro osul gire laklu. Mang gumara lasing malmle productive meeting mal betokal alingilay ela kada mi retira October moria next meeting retira tomo the preliminary report hopefully kita modadura amreyelo aset ya de galil 2024 el magimenta kita man mol mo spera aungil el economist el advisor yid el ramat maklela abel wadamang actually seluk fundera sel Wal Secretariat, which is the graduate school, ma travel ertir, ma igal mera belau, Department of Interior. Mulu ramrigela help el funderi, magdaman meringa sulir. Etira mal dira se, ela kama mamla mot magarogui, dia marti la mesa como se kama ramrigel kami belau. Dia diwan el group, lo nga se ora other belau. Se amok te kama. Daria suggestion era Dr. Galbraith ase, a next meeting kadamara Washington DC. Ulu ay sergi dilo ase nga seluk nungura Democrats trige okka engge dilo Dr. Watson Republican ngodos per ayge de modura adro olbiram regel mo understand ayel ngal sang sel bela makino segida hopefully se puts us on the right path ok help regit dire gala timing ngari ok economist ra Taiwan ngara blur bela tigala economist ra Taiwan ngari tool institute ra blur Taiwan the time mangar belar al time el tira advice government tra Taiwan since the late 70s sera economic development mang agar tool institute ang artiang el tira diregan murur osir toy te diregan mo help el book baskida advice ase magara promote foreign investment how do we build the tial economy rigid o meser tial arangale lagay jarigid and you know seldo aseng economy nga dito sa daw diregan masado ase and how does that affect education healthcare the whole system mitiga sila ng artiya temodura trigger rogun ministries so we hope to also get a report from them ari agora mo briefing el biskida afternoon emro tira mo maral and then later they will give us a report and the diregan ase let's use experts that help rigidara
ateluiro diregal tel mlomregal wiga sel UNCTAD askuda seminar amlari se sel basel system el bolosperia customs u collect information sel UNCTAD tria wal funder sel program se program they say for the whole FAS and wal 2.1 million costani de tira sabela al model perigedra really comes down to border protection monitoring and abalwadale kada save the share data for example akpanga ngare other QPB ngok mak tiram tangartiang akpla besa se awuli QPB dire important tidire make sure and ndigal tu aygan kitel chemicals ra belal tomle abalwad whether it's fertilizer or some kind of refrigeration or whatever that's why QPB angani mang QPB customs immigration tiroga amlari mania training er tiram to help us protection of border again. And last week, congratulations, Mora Officer SP, na 37 years. Ralo mo laureren. Course all ka mga debate sa tiyang important talangari India, di da malmol malomra lo ase sele presence is deterrence. Hindi kal so much and so other Muslim ra adra kalbus most important ase momuda sing ari abilis romang mlanga boring. Sige da saya moktek. I hope urerera mute mom sisi lo tisel gida ablul omrara a rule of law kado toga corruption kan de kango itu to ablul toga corruption mang dega adal above the law na umra sa officer SP sa ngaralen especially where together away kamam that's their job mang I'm sure open officer til anytime mo moda door til morto takrit tira ayel rogulik kama mauk agi mam to akhriya minister wa shay kida oy diregal tel nombre gal wigi no se sana seluk MOU a minister foreign affairs kida minister Aitaro lo mangela blura oginawa elwa do lutum lisi sel del wil kida kida mdengelo ase mle trui me wal telal adro oginawa amle kier bela ro era magma of course tiga adro mangede adro asers to ayer si adro kshera ye diga adriam le gora agabno oginawa se مرقم رليم المالغريا دايركتور فلايت اللي قرا اشياء اللي وكل ما بيبري هذا وجينا ورا بلوم الهيلب بروجرام را انفستمنت ما او داسورا امات مقللا بلومم قسم ديرغل بتوقع نقول مال ديرغل تاع بلوم قوم ديرغل ما اول ديرغل كثير واي عندي غير هذا اللي يصير سيد الويل دلويلري ديرغل الويك تيجي تايوان يوث امباسادورز ngārtiya same thing gida the Malaysia adal will most important sell other people to people exchange mang kadoni tete se ela komuk morme komuk kom Taiwan ambassador merbela se lok mobulte kom Palau ambassador ma Taiwan oy hopefully como invite ra family kami ma our parents kami Marcel Emil melmut melding arbela Komisar tira te kamal qadi ara pukla kambesel inde qatram ngani aktiji asil servela ndi تمرال ده ترجم المدول دي تمرال انجورا بالوضع مال it's good to be able to exchange عشان كده those people to people to exchange اختي شغل ابتيتو سيغا موديبوس را الال ميل ويك اكمورا بلورا شابال المو مترا برايم مينستر ما امبرور and then on the return قد ما استبر اقوام Saturday night September 10 ولا تيلد روك مستري على اقوام mini town hall and the San Garcia Rogu in the at least the minister will get more Hawaii mar other all bill actually another house ma senator will get ngani other house ma other senator will get ma shaban to get mo join get ma qam qadu town hall of the other qam I'm sorry other bela ngara qam oh what do I say and then what do you say Akmora Blura Hawaii ngari meeting yourself Pacific Island Conference of Leaders chair el alira of course in President Panuelo as of today ngari 7 other Pacific and Mong but
say the morning said week and then return. Mer bela lang mo niya masil bela conference ra 21-22. Okay. So ako ra di mesada update ra mo ni gire lagi. Of course nga mga minister ang artiang imna niya question ako gire ang minister mga kitang artiang mudulong. Okay. But open aulaan sulang. Tutay President, Koma Minister Erbalaw, Chief of Staff. President kami kadi mo sa trip program masyabal kamu ko explain mo si masyabal yung ngara ko ramora discussion. Yeah, well there's one nga mo signer said MOU ra tokora transportation. Ongerung ang gadirekal mo o meser sel uk project ri ra tokora dengi. Siguro mo signer yun dira. Oh. Mga mitiri dalam trial ministries ra ablo ra siya wala diya wal tablol al maklo kadamre nga ablo sa sula siabal at mga sa tangara albun yung los mera abe dit to se tiamal tubet seleng kalo del wile rigi da ablo ra siabal idam da sengal albes prime minister amal dirga amlor obis ra sesel buiram na memong kada dirga na sen klo to tela da mitiri Diregal ne follow sel visit dengan Minister of Foreign Affairs and Merbelo. Ito asing namo time and dabo. Of course namo 2 years ya. Adal will rigid mas siabal ang adim rigel ang siabal. Ito kasi ko adi may sa mga rigel ukte ko bela siabal. Namo ra Taiwan. Oy. Mang mura uero trip ma Taiwan mang tumala asing girem yamal me. Hindi kita diregal plan lo asing kada mo. Me akamal di kada mutel mo. Des state funeral gira del because at al togobet el del will gira del otisel ok famungul lama el morablo siabal. Oh, atara ko toktol so adala ya bla siabal atoko skogi ma minister obiang ma minister tutul momito ramgela jal ana skymar Diregal polsebe de kada mesed mera qom kada mitram gila United. We need to find every way lol tagarar okya rashabal merbelo. We need to diversify a tourism rigid so kada melas mera shabal melas mera a Korea melang ari selu kuriol an mera tira tra Korea kada gram lagi di aldadul wase hopefully by end October mostata flight tra Korea. Maybe it's Jeju Airlines and we're also trying to get Korean Airlines back. Ambassador Turner nadiri garu lai sergi dero ase seruk RFP lor top dri amla top dra last week ngire la o sigra skogi ngara Australia mera abela dimuna wai so ngadiri kana plan agi dero ase kada mora sa Singapore mosana sel bilateral agreement ruk mosata flight tra Singapore merbela. So we need to look at diversifying our market ra uktora tourist open up peselte alam sura Saul President di kritial siya question nga di pas ramay kan morse. Minister Erbalaw malklo ais ma online information circulate kire la trip para Vice President el mora blura Taiwan ya terun member delegation amlos mer ra COVID. Kasi emlo share el mergido lo asay terwataan members sa delegation amlos mer matret-tere lo asay tirkat tam lesmer bela ng arak talma aluk tam la Taiwan ang mosmer sulam. Wala malungit tuta Mr. President como Chief of Staff ngit tuta maradra media direk kalbekla adalo mesa orek sitial press conference qora feel guilty wal qora makatatal dia kada beto dumra madala press conference amalung la uro te al dia kam sulang lagi re ongerung maran tilo dra news outlets ra Taiwan gire la kuk isela te alombro la Vice President trigit dia kalsal sa elo ay sa malwatang tirigal terung ra delegation members hindi halak ko this modi a process through ngira loral mang even though ang dia kal require na mo dia kal require testing in muna Taiwan hindi kita timne ko ahead test ra delegation members unfortunately mna niya imong lo positive lo da kaloral hindi trigger ro kul mirail di mo Vice President tamne negative
Tamorse ako tested positive. So assumption I was saying talang ilur bela ro elborsay. Hindi waigel dil bla madungra news outlets at tamaran na quarantine hindi lakal with the chief of staff to confirm the return ng alkupsingi. So tamla mo sabi il to dra quarantine igi da kuk madangelo sen na moda kad require testing in me so isa belaw. Hindi ngora klor mo dali kad madangelo sa Igal Airlines sa dirga maintain a face mask. At least the selaming some sort of preventive measures and ding sa the extent sa betul ko raduli lo sa oing tamaran lo Taiwan lumkarior lo niya terung out of the telal members of delegation and no positive and di sa etalo ay seringa sing kutangat-tangat lang dimlakal bol ko rahidol sme tirga the positive case sabi il roku il mutal return merbelor lang sulang Manuel Tuta Minister, the question I'll follow up parcel question rakambes sel action I'll follow up ang kuraba to ka tokol merablo so we just want to make sure that sa clarify misinformation. Wasa nga rin SL strain na COVID na may irbelaw. Kung din ticket to la school mo bato ka sa asere lamang kurawang ara status if you can comment on that. Hindi ako masulang ilera malungit question. So sila ba sa trend ra COVID lang? Yung walul mo ra last month, wala la last month ya bekkalulura blul adalilutel increase. Tokuni blura mrigel. Kita matangel was omasin regal below di mo krigit amla relax preventive measures. So it was expected was in a matter of time kita mo mesang osisil trend di wasera atokot so is para surge ra COVID erung edel sandera udi regal maklol below kita kuk mesang surge. Makadamara lo mesra taligibel increase lang hindi ra ka level senda sample mora a reference level mo maritlo sing ngaral variant. Hindi, most likely ang BA5, al-Omicron, which is ang dominant strain al-Alzheimer blul adrogir, malbogrurt. Maktira kaldir kami nga dadura, Dr. Thain, ang tadirek suspecto sa ngosisul al-variant nga RMI ma FSM. Ito direct luluay salwa sing compare till more cell surgery kita ra January, kita laam lang nga edel Sunday, kita start to lamas na decline. FSM RMI di erul Sunday na mo start maral medyo ta suspect resentegi dil BA5 variant surprisingly ngul mo buku usual original Omicron ma sa ekal dili al time sa oy highly suspect was ang BA5 mang if kung recall sa last situation reporting lamle 69 na guys ra whole of last week mo Friday mo mutrel al 2005 so we're seeing a little bit of a rise and ding dakad expect was mo igel lo uldul mesra wala la ragal mal lorwab mel al time kada di maintain igel existing al preventive measures and of course kada di maklat kara adal was bodo kargik to kunit tirgel ngani raktir malubot ta madingel was ngani adal ngara apply ngani raktel level kargik lo mask lo practice igel preventive measures. Edi bokta elil wasar adra blul abam lame on trir alwasil sab ela bela lol ngoseu ra kuk surgery tirgel al time last week mel ang at ngani community transmission kadokor omdas wa uldurok ra at least ng imol toktang ma aterul adal ngani experience tira kuk response git al morayap o sisilta ma CDC o lingit alwasil sab ela ngamo Dr. B Merbela, merukot makulong tirikal team regital deploy morayap hopefully as soon as this weekend. Ang kurat taligibel ito kara tokora skogil morayap al time dito sa angis kadamla ko ngilo sa kadamol nga sertir araada madirect kalbebir rakar kudula COVID sa edel sendel mo. Sulang. Malungil tuta Mr. Presidente ma minister. Malungil tuta minister ngumuluay sa earlier di sirak mong aringiya pelura siabala mo donate ra tiale MRI ma CT scan el merbelaw
Rather bela ko rama look forward al girela gagir al tool. Equipment al dos pengon segulo ay sak mga rastarusan girela. May se amle ko ra sulang na kire mudulong. Ko da maral mla announce ra wala lara kalwasing kada expect ra PSL MRI ma CT scan al nga sura syaba al mem kada di mrenga sulil hindi tamlaw ay sel melo sing amot taligi bel delay da igel timeline gitu ulum da sulwasing al maral melbuy lama October kad mo mesa igigi di PSL system sel install anding tamlaw ay sel melo sen taligi bel nga issue ra procurement hindi kita amla set tarogul MOU marogoy amla signed may lagda di mengira actual equipment el bolsa bi ilol durok kol may direct el lurior ra hospital mo malaget kay gel dal marabal bo niya igan masila mlamul may lagda di mengin masila masila kita mo complete gel construction ra hospital ma training lo banggil mong in fact ak mo meter tirak lu kala da syabal guksain ra tara ang yesul direct kol mail logo sa igid el peace wins sa inmal mall mal provider a service maliwak karbela ra to ko ra primary care hindi area klugo ka klumug tulogel sa ngara ko ra update ra timeline ra ay gid el tablol masil the expect hindi sa pedal assuring ra ra blo sa ngran mi it's just a matter of time Musula minister dirgam na niya tara isul siram got el announce ay gid el equipment en merbelao Nanya isul todo na setial klungela denggira belao malubeng hospital dal sebelo tugura dal MRI ma CT scan ge gomla o mes malubeng wangara ay say malungil ger kita matenge Mr. Talam sa adara sa liter ada syabal at talgibal ko makaira rogul tokoy o ulm direct kalo ko at talgibal mayo ta seldo ungot mo Claudio Labantri lang mal sorry make sure sa well ay gidal issue ay gidal identify a plan al girel masala may way kay gidan maklol masila lakal bulula at talamal mong malungil ko kulgera question nilindimle sela April or March tiro other expert al mel nga sergi dolo mesara jumeng hospital ma tetelela low dra dengi mangarang emro ko malil tersel equipment al atter capacity in fact that tamle willing may o mes malsugo mong require ako ra additional equipment ra dengi malupon generator mo make sure hindi akal niya disruption ra main power et tamle willing mga mok ringi ni tamle assess ra hospital ma tel grid nga ni hospital emle otro klilo sen enough abay sa ilgut mo clear make sure sel masil me atter ra dengi gitem say ay gelo ko am lamot mo Sula minister several miskatura questionel adrablo ako ogerel questionel gerela olgo access na lo spending hospital la olgo ngani alikngi mandi 50% rela nga sevel lo spending mesele chamber olgo ndagal suya adlo spending len ngal sang sela access na ligagidal amar sabay paun ongerung e ministera agirela raktel HIV dal HIV hepatitis B ma hepatitis C olgong matlo mal miring laran ay gel karal lo spe ay gang sebem lo ay sasla rusani ra gagida rakte wang ratit tele rela time morsel kotel gel gerela aksisen maral nga issue ra aksisen ay gan numerical Sunday di kita ngatangat teleng lo sabe etel di mere etel time kada identify gagida lamars may gebla da yoset sel mungin el abay di planner ilang o mesara arang lethal system lo sa makara podo magpaes ringi podo o mesara close project hindi el time access na mo stable hospital kada bay o mesara sige dal kora long term plan lo sa makara podo replace the rogul system lang hindi warigil tel hospital ay rogul major system sa hospital adi warigil tel building el time na mo tilim ring rigido o siga parts sa our experts in may mga mok ringi le o masin regel kumpali amla either amla close sa malupam la mga hindi el at time access na stable at to ra hyperbaric chamber amrang sa koram los tobeling access na ul ending sa edel resume services sa hyperbaric chamber issue sa tel chamber direct kan maluod
namogira di commissioner ngi maray laudio el al gora omes lo sem magrado sikro le la BSL chamber le se do dang li lo sen dia kan dilbor tourist el memel el bak lan direk el do spering lo mgat dirigel ngani sugal makakrus el chronic disease el malo sper sa gid treatment mo audio ramal mon mel mes lo sem magrado ligera través el chamber esel le taragri mamle hepatitis ndi aksal madinge o ur el time and then gora dirga ka toko el mail lo isolation la increase cases ndi ngar ak madinge lo seng ngarinya program hepatitis B ra public health agarula hepatitis B ada kal gere lu malta kay ngira dal mo omes ringi hal berek mo omes and then o ay sa rumir adal media lo seng ko ngala tetel hepatitis B masi Jadi kalau yang ada ya boleh ada mulai. President, sira last week gamlaring ya program mereka ora kausi sa akla special talk show. Ya atara information mo tu dia mal ko to ora gil betek lang. I mean hindi ka digo tek ngi ko ora dira dim la ngar ngi lang. Kasi since 2020 ang nearly 200 government employees. El mla tuwa badal mo siga dalong okra iklel belang. Tiga manti government employees ya kasi ya kam kukto mesel wasi ulgum kata nang tira ini sa private sector al tira ini sih ya ku yang berkau itu one time ngartia presidente wasi saya gitu isu adi regal milu wasi motor regal toil mo atat awal lo bangkalam regal atau barang ampak kami mengkora amas kita cuma ada semal apetir regal saya gitu adu plus tiang aku ramal cloud toil future bela kata tuir atau other belau maka orang mengkara leadership approach at tial toy. De hacer de esa different secretaries last year August, especially el secretary of defense. हमने तीन दिन मोरी वहाँ से सिर्फ लोगों लगा इम्पैक्ट तन मेरे लां हम लोगों 8,000 and other bela todo bela. It's like 40% of the population. Not only that. Sel graduate school report. Sel Roger Wakevan Okifa all I to predict by the same number 2020. And predict was by 2024 I expect was the number will rise to 10,000. So with COVID and all that, kadorang ar seguir el trend. Mamle tiene del mortero seguida sel domdosura security en degadil dial maskogi ma dub كدير المساعدة على عاف. ومرة لو هسه interest in the interest ترابلور أمريكان ما بلور بيلاو. على المول تقرأ هذا بيلاو كير بيلاو. من economic security أو أولار أرجع لقما أمرولان. من that's why we need to build economic resilience. We need to create a تيال رابلو. من مو سير تيال لقما دخل برا ميشيغان. لين $70 رأور هنغني أبلاي. mal magalgol hindi kaldo ulan lang they want a better life for their family ayay del tel ayay del creator ablur belam of course a proposal ayay del mora ablur amrigan awul qad dilli sel tqol wase sen milar babul atebla ade qalon ngasir qamam mral budulu ay bay or rul mama yobtet lut medun mom ere edrut muadadu edo sigra wir qamiu ma wir qamam de qatel sel de maqpitang mon de wir qamiu Sel dorara meeting la Secretary General Ambassador American Marcelo say we have a good deal here in Paloma. Oh, a good deal for you, but kamam another balawak magara. So seguida I mean spirit was say girel kai piptet mongemi. Mrigel ospergir, gim ko ospertir. Oh. Magata kay ngesew. Yeah. So, kadire kutara uriol ke mururing ira ministry. Omes egal kakarus el lurior egal kakarus el position. Tukuni clinical positions ma allied health tirgel adrar wala ma pharmacy support clinical service. Malasem el campel lo se lo mes arang la Pacifica salary average salary egagit el position ng wangara el campel mura abebira blura Pacific. Yaltan sa edel lo mes segi de ku adjust igal ududir men sa edel recruit the retain quality
الأدرى وليرندي direct الدكتورة أولين الترينيرا بريك الأدرى leadership including الأدرى الويلا سامي بوضع مصر salary scale قبلمنت لو سي الأمل time readjust ترين المؤثر demand market الtime يجي إذا كورا بيبيرا practical strategies اللي apply لو مصر سمى غنادا تو لازم الريكروتر retain quality personnel. Di follow up tiang. So a premise al statement talaga kasi tangaring ya medical professionals tanurs tangar belam latto kay top del mga albalu. Of course. In fact, hindi earlier alone nakadam la Mr. at least to 5 telal doktang manurs while nakadam ngira renegotiation ra besel ludaw yung gila dalo mas sagil existing policies mo mo tarawa ta contract instead of the 1 year contract doktang klase edel marun mo 2 or 3 years where to release it or other. Gigida ako ra bebida sa edel mesel for the meantime. Presidente al next elgriga tiang a question am lat pogo. In fact en la Mr. Salvador Terlams el mora National Security Coordinator Jennifer Anson sera August 6 program. Kau may subject tracker mang since kau may subject tracker akong loger ng iragaw makmulo siya beri. Tial gera ingest ng wasay ngarang ya complaint trabway el wasay aigal military contracts aigal contract military services selamer belaw emblo oil di mora su kompali rasura ma kanu house kompali ra adra ngabar del Kasiberg mang akira wasay ang kawa presidente da republic ya a family company malay ka ro most of the contractor mora magalil ko ra ngarang ya influencer office malum kawal presidente ul may gay kidal military contract tamla marael mora akong bali rasura kal construction kabe subject trager mo sa almo loger ngir ko malungil ge kida of all the countries in the world, almost a procurement system, a most transparent system. I get contracts, man, need the other elbit. In fact, most of the company belam. I get company. I know, saying I'm through another layer of company. Indeed, I got to company bid, and they have to come up with proposals. So I think Selva saying the surang landan is not true. Our CTSI, maneko marin, tabtokal ada involved, kings. So ate alang ari, you just have to bid. Ngari tier tokal contractors or soldad merbela. I think there's ones that are here all the time now. Reach out to them, show them what you can provide. Unfortunately, ala ko to equipment ng kumpanya surang lansan, so therefore ti aur marigit to ko hindi yes, so hindi ka may tigal general to say vamos pa kumpanya that doesn't work. Tilay sila abay mga lukot tila blurang marigit to ko because they want to make sure ngober of course ang maluwilan nila sel ukla Bora Palo Central ang other American mong manmungulan din they want they want everybody to bid. Di akpadilo sing adiri kaldakan sorry bora let's say kumbalera sina. Tedire ko mesay we have to be realistic. But real subcontractors dire kalmur terbela other Australia there's all kinds of people here. Yeah. So make sure your services are known. Marada sil help per kami. Mr. Presidente, el Ministerio del Belago Amisadra, salary Rabelau Ule, el Malngarium Betoladam la Tobra Crel Belau, en Aringisel, budget, el multiplica 3.5 million, el Bangri Olbil, el Longasa 75 cents of Dudirara. O se si ultima en Aringisel resolución el Blal. Ngayon nga house el gongel la government civil malasila additional 30 million loan ra IDB 15 million ni agirela a budget la ragra 2022 el mombre ra September 30
sel 15 million magara o mau spare ngi relal between relama September dori ngrai kel giren mom al malubeng expense governmental malubeng applications seguido 15 million a girel motor del girel lendera request sel 15 another 15 million el morsel budget tra 2024 lo mura October 1st relali. So because the Minister of Finance creative most model process. Kida nabela pasara budget ya seguida source audo del mo cover el budget. Ya tara source audo del agrak seguida 15 million. Ahora entrevela mudiri kan ngari audo del el di mde arabanga. So this is a cash flow issue. Kida tiang 15 million of fundra budget relali. So we need to get it before the end of this year. Ngare reserve government teldirgam there. For example, ngare said 2.6 million and ngara fisheries trust fund. The cash is there. Identified. So a cash asset rosperi. Dirang ngare although the legal reserves are may get those pay temporarily, ditiamo replace it before end of the year. So that's where I think that's where it's coming from. The Minister of Finance. So we're making sure and for example, you spare 2.6 million mogabera pension by SS year. We have to have the money. I say. So, Mr. President, may I say that 2.6 million, 1.2 niya mura SS, 1.2 mura pension plan. Sell 3. Sell el mga fishing fee. Bilgulak may ilay kalkyas como uspe, mo ma-identify niya budget, hindi igel 15 million sila mo replace sa igel uto. On the cash side, yeah. So, Mr. President, Tawiraklutel, pasat yan may introduce ra Maclean Masao, nga pastor im nami urelo pangela Palawib Radio. Ano ito tamak kayo? The follow-up question ra kali kambes President kadamor kere mtiga information el gire lagi del procurement lagi del bidra blue amrigel diakal bai del advertise locally mang betul adal kal aware wasi how to they I mean asumang kadim refer kidel morte del group polo tangi to kap to ada dik masen takalo tangi letra expecter gitu la se producer ngi ngara air me polo tangi mo ngi. So I think there's two ways. One, you got to go on the military website. That's the problem. I think the other thing that needs to be done, companies need to advertise their services. Mangaria program a PVA and help akong balil advertise. And I think that's the two ways that you need to, and go to the US Embassy and ask them. So Adiri kan mo kada askra Jennifer lo say arayel website that's in Moriarad e provide again information. Subes ende kan artia a Jennifer de gudigi ensere e de contractor me de de gudigi lo say mukala mori. That's the unfortunate part. Yeah. The Minister Kafar the question clearang sir state visit mora ira President Lumsadar step down transition facility. Naman step down transition facility na hospital. Seng mlamo I understand ko mo spering temporary facility na COVID. Elang namo ready mo accommodate tirgay. Di also ko mlamo ready mo accommodate ngari ako criteria mo spering wasay tangara mo eligible. And who's going to pay for it? Yeah. Sulang rager tik mention ring step down na president sa transition so intent to say the service
transition step down na dungura clinical terms sa bulgulak mong nga adam na ICU em la moda kalos pera intensive care mong mura step down unit ditya dia in fact ditya kada kadul mo kada orangi lang nga niya adal lon yuying dia kalbutok di nga niya adal lon yuying em lo stop em lo wal plol mo ups moda kalos pera continue the medical care ending guk ako ram tar basula talong akrim dia kalborangi so sige dia mokte katel unit kado sikrolele e house at tirigay di adal tira taka pasyol si ilmoringi after al recover medical care so ako di so makatakli sa igid mang aringengel Dr. Machida ang lartiara last month nge tulingit tangi sura WHO mo fund ringi mang kunangat lang tilov der sel National Public Health Institute ra Blura Siabal ayong la Ministry of Health and Welfare ra Blura Siabal igita matengil lo sa tungura blul atorogi ra Siabal tirigay champion ra tokora aging ma elderly care mumlo sa PLME le erung etel sandelo pangedel masu para kuk tetela dra belaw ma gerrokuil el system sa ma policy sa maluut malasam lon nga sergi del brura policy tegi del transition unit mang la gut makla report ringi la other silmera ministry ma sel committee ra aging policy in fact agim la mitre eli lo mesa segi del report mro audio mo mo doi segi del mo policy ang teligibel titwag leng sa lo mesa capacity tegi del unit ng wal maximum 16 al ada sa biirin more say with the understanding lo sing temporary mong teligibel mo gila mo ko makalo mesa segi del policy self la lo sing terwata nga sa ilmoringi wanga nga payment wasit makarabol haraw service ma direct staff lang modal require nurse le modal require medical care men direct ginam lumda so sa mo nga staffing mo se mo nga tetele la atom do de tirgal adam ay gigi di ako ra consideration ra il time gi omes ra il albuy telmeral mail September finalizer sa gigi el walbol policy el transition unit mong hopefully October or November kita sa edalo ay sarabal o sa tegi da mo tetele la service gida tal ko omes ringil holistically landia kal dil tel physical el structure and direct gida talom da sa meselable por sa ade engra next step ta nga eligible mo so is and I think more importantly ang ngara sa next step will make sure hindi remain as a temporary service el diakal el mortirgel malus pering so giolingit tra koloran sa di bes kama telal sa selbuil game sa lulin mo ngin mesel top del Piotr kita understand ngot mokri Minister di muto follow up clarification say el ata sila nga raw ko regardless wa sang wadalong ngaklele ngari sil ngari national health care insurance carry say til so mum na mo takal nga raw ko rule din dakal borngi ang alsel say yung wabol plan makim de say gito luto to mang so say malungil example ul malgiram mongil mga dadura adara HCF lo say at sugma ata na mo dakal uspe medical care are they still eligible for any sort of coverage tang mo require a chance la lula HCF mo cover social malumong human service lang once el adabol laglos pe augurula imla mo ngod askop para a service lo laringim so ay kita details el gimo mes mo make sure ang seldo podol tawt tel el service ang dia kadulutan mo madaring irudi so this all and I think I shared it sa tang right amringa la mga system ring teodongali because personally ako mangali great angle na ma antina kan tigadim na kanang ligir actually his name is Arthur Arthur sila roral mo wala tadim na tilkir apartment mo digar sil tekker til and sila selmal naum itut they end up more sel qual county home sila bong ay gerogul retirement tertir ma SS tira amo clock la government tira tekker til morsel tamil tira morolo mang
we have to look at that system. I say, assume other number situation, and namo gira I say, okay, namo government take care of it. This is what needs to happen, and then of course we need funding and run our program. A budget gira la lira, angari 250,000 and wal bali selur, but gira magartir, toga expense tial operation, and say system doesn't matter what your earning is. Of course, ngari zero, ngari muklo earning itin, and the concept was say kailangan namo government namo take care. So therefore, igel ngari asset actually di na kadil SS tir ma pension tir. Tedire kanilo mnari seselo dudir everything went to the government. So you know, we'll have to study that but that's the way we make it sustainable and maybe expand it later on. Yeah. Direct kalbok talilo sa tel transition unit ditara talang tangil tel overall el policy de aging el tegi del kamitil lo mesera policy de aging meruringi o meseringi so agi direct lulger ang agi del el Dr. Machida lo sa dungura blur shabal ang wangara set up ng government order taigal facility adang eng bay wasen dia ka umasindra igal facility abay private ya government tadingar sel regulation ma policy ma financing so igay kita bebira kukura gida lo mes lo sa sugum by efficient sugum albol private and we'll explore that option dire igay kita direct kagi mo mes sila ministerio sel state sector ablu rai da resource naringa imora adra blue rai lulu ai submit na semlanga rami diga referral 2 years na memo rawera go vide edirgal pora medical referral mel mutrela e diagal dil gegidia aknarong story up to gal adal diregal toktang aknutik mo mera medical referral e diagal lobora guru le mergo ngota nada mel masois pengara gora ulsel. I say so kung dasamle ngera morsel gera first of all ngania bakla kar atal igal rura kal dimna ka ate alal mo Taiwan ilang namonia na open na huriping hopefully at Taiwan mo sa el reopen yung ngania bakla kar atal ngara list el mo referral gida madengel was sel committee el approver referral ngara ministry and the other tel medical referral program na mura HCF. Malbebira tayo mangkuk approve a committee based ra medical condition and dilbura HCF mangkuk ngani agel requirements ra to ra financing. Pero gil mutal mo omeseringi direct kel madengel waseng ngani a gap sa malito tultier rogil process. Aktir kel mle announce ra ira el wasegi el alta megyo lo bentera ra HCF Lomes tel entire process referral from the selection mura actual guru outside and may emro ko giran ngania follow up ngiran mo arung el service mura adra balum segi da ko raklo luriol maral was makarata lomes tel rogil el process identify gan ngil sangsel emro ko malasaman improve. I think one of the criteria lomes hospital setiang critical ngolud esel particular case raira esel lulsagri case raira tora ortho mung selangari ay list ngari carcinoma heart ay amamrayan ya ortho direct do ngani lo setara me help rigidra before ortho ser canvas back dirige mle temru la gelbot krbela murab kul orira ade because of covid mlo da chelmi because of that I got cases that are cancer ma heart mamuru is ortho waldin motit mururi. So I think one of the things in Mururi minister are getting canvas back is hopefully soon in Mosabelu se la voy the cases e dingar bela kaput mo. Sula Mr. Presidente menciona canvas back is el naval civil mercy amley siran mengel admiral tial press conference ya gulgerengil girela dental services
available rajan malubendia. Yang ulu ay set mong available, hindi dim nakat tukoy to den mora apelo. Mention akan vespak, yang ngakap lalu ay sa ngakal ospital mong mera September. Yang ram di dia ka ay si minister todo ma adrablut mutial, tigal toktang amerbela. Ya man sulang Mr. Talams au era to da sub ng gira del ma saying arwa contract ma MOU. In fact ay dia gimurior el alsils mal di gede beltab to da sub ngati del announce ra mo ko bolla kal meleng ani ako more kal dim lagi mok kamal sulang ra agere madik medun to da announcement hindi sa gidi olda so sa do ba canvas pa kal mel kuk mo mesala to ra oral health dental esel mercia ngoy sa ingora lo niya araw ring ra atrabulo sing ram metel kadalala ngil hospital soldaw din tim lakal sa dal access ringi se tulu ay sa ramam lo sing katingiran may marani am ne sorin me o mesra aluud ma igel ka karum sa pala sirgi de o mesa se annex al meng ngaran sa ilmut muklim un mesra al meta dim le miller tirgel veterans lang gora tirgel bioter tirra ko klarir legi da dia ka domestic part ra marigel ka international mesel dongura licensure toktang tirgel ukania bebir requirements al gidel gut muklim se gora am le fact finding mission al direl tiril was next element ra at sa ilgut maklira more other below other abulu minister so kadin mo to follow up dira kasal garila saboy sige del lolto da information el more abulu lo sa ngaral specific services sa ay kay giden dagdil campus pak manigel bebira specialties el tuktangal mail memesawa otherwise like sinus or other specific issues. All the remains after a plaloral. Maybe question as nga ra more effective well sabi el mutal promote gal mo other blue. Dire gal le cook personal experience nga kapok find out tas endak ginala toktang arkaul refer gal me. So you know, it would be nice ok may adalangan ni issue tila kalodong hindi kasi mo sa atok tangatin malamay ka referral kita ko concern hindi kan na raised because of this very good services and met moving. I understand naman. Hindi ang way say gidi malaya marling maral ko ra dito ka katakora malas mal resume ay garo cool service ya baby that timing mumayo the announcement to the mong hindi ay gan maral mel specialty mission sa mga clinic sa giman mo mala sa malto da ramre at the time o sisil time at tirigel giril refer da amaral giram lo ay sar especially private toktang mong tiria direct kalon nga selo o ay sar ars me at team hindi direct kalora mo bebira time agi mo o dagi mo to da announcement leng wagel tilungan niya bakla kamang direct kalgiri del prioritize at tirigel existing el patient malubat talgib loro udala needs certir raw era da open and more adra balum gukol dilngi dil adan men mesoism igagita direct kal ko gimum dason di maral ngania lit tula kuk sub del mora boy magi mo omisring well the last follow up and this will my last question mal makatatang al tukora dental hospital mal ada loro appointment ring say 4 months in advance schedule mo by that time sel obot dio madro kung alam la mo meo da ngara ko ra plan sa hospital improve self service and kan mal expensive private tamal ada mal mengin mo ra le ko ra public health I see dia ka mal marang mal to ka gaps sa service to kuni dental mong agi audio ilal malo mesel wasing ray gigit areas sa del improve landia ka dito ko ra appointment and direct kal procurement ra kakarusal ka ma equipment delay damang agi malolingit ra coloring ra adrabalulo sa di mutakang lagi audio girel it's a quality assurance and improvement issue mong sa igi agi audio ring ilal tamel dia kal dil dental
kadamruring ira hospital rogil o mesagil services lo sengara kat magil al direct kal sa edlo mes lo seng covid awul mangal lo affected ay gayil service hindi aurio ramaral mo malas malisi Minister malung itu tahu te al hospital ap to gayil isu serngil kirela ngal sang sela service maka tiang poor management malubeng lakra planning malubeng mal dia ka budget lon song susubmiul song saudou maldo mangay safety al hospital ngarania mal marang dia ka udou malubeng poor management Seldo like test ra school yang aringel all of the above all of the above saya gidi short answer Mr. Talam sen kadadib lagtak ko sen all of the above makadamaral malas min klo lurior hindi kadingire dal mo kora omes lo sen raigel ko talba kasal gire dal malay again akmal diolingit tra coloring atra blulo sa tang la diak the west Auriol mga kimungot mokre lang di kita matingin sa omasin na gan maklol issue dia kada wes mo po selbol sel di do me ngamel mil mariok yegi di mo uriol ngi la ta yegi dal wal root causes el moral ngara management ma lack of planning ma lack of funding kada mal diol ngi ta coloring atra blu direct feel guilty lang gire kal ngumong metob da o is update mo Gigi dia aku rapat mok. Soal di modal gimana lah, blue rai makasih. Tertukar hal, ada kan di negara ministry hal, negara ada rogu. Sel dong ada HF lo ICR gitu lo asal 55% mona gurula cancers. It's a huge number. Kadimi takra tukar NCD, Mr. Kasole. But we need to be serious about it. Se parte la adra blu, me la cada mal suadel di blame ragabilment. Kita adra blu kodam para. Kadam lang sadra uspela adagole Mr. Sole, atang kadriga Dios shishi. These are things we need to help each other. Oh, kadam may geludo malungin kadam matak sa adagol me help para to insurance. That doesn't mean was a continual deal kaya ngari.